Assalamu alaikum, hurmatli telesiyerciler, Millet telekanalının efirinde haberler vakti. Studiyada men Alimek Aybulayeva çalışam. Ve biz son kedisilerden tanış etemiz. Cuma Cami'nin 4 minaresini tıklaya başladılar. Kuruculuk işlerini bugün Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek ziyaret etti. Akmezcit'te cemiyet nakliyelerini teşkerdiler, nasıl bozuluvlar ve cezalar belgilendi. Kanunsuz çöplük obaları yaşamağa kederi Teş Tarmavoy kasabasının sakinleri bu meseleni çözüp olamaylar. Moskvada kapik paralar sergisinde Kırım mevzusu ile bağlı paralar taqdim etildi. Bu iş RNKB Bank ve Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek'nin kol tutuvu ile geçirildi. Bu ve diğer malumat bizim yayınımızda. Akmezcit'te kurucular Cuma Cami'nin 4 minaresini tıklep başladılar. Bundan gayrı minaret temelinin armatur karkası yerleştirilüvü ile uğraşalar. Cuma Cami'nin açılıvı 2019 senesine planlaştırılan. Bugün kuruculuk işlerini Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek regional hafta çerçevesinde ziyaret etti. Hasan Abibulayev tafsilatlar ile. Kurucular koyumculuk ustalığının caminin içki azbarında kubbelerini yaratalar. Bundan son caminin muhim kısmı bekley. Bu minarelerinin kuruculuğudur. Bugün kurucular birden 4 minareni tıklaya başladılar. Kuruculuk meydanda armatur karkas temeli boyunca işler alıp barıla. Kubbelerini ve minarelerini tıklamak için Apalupka'da sımarış edildi. Все работы в графике, все основные вопросы решены, есть полное понимание завершения работ, куда нужно двигаться, что нужно делать. Kurucular caminin esas binası kuruculuğuna geçtiler. Mında ahır işler başlana. Şimdi Kırım musulmanlarının esas ibadethanesinin korunuşu nasıl olacağını görmege mümkün. Rusya Federasyası'nın Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek iş gidişatı devamında haber etti ki cami 2019 senenin April 21 günü açılacak. Bu Kırım halkları için timsal taşıgan günlerdir. Çünkü aynı bu vakit Rusya Prezidenti Vladimir Putin реабилитацияда emir imzalagan edi. Согласно графиков производственных работ, 30 марта окончание строительства, полностью объект соборной мечети будет готов к тому, чтобы сумели подготовиться к открытию на 21 апреля 2019 года к дню издания указа президента о мерах реабилитации репрессированных народов. Ahmedcit'te Cuma Cami'nin kuruculuğu 2016 sene başlangan edi. Bu miqyazlı dini komplekstir. Episi kuruculuk işler grafik boyunca alıp barıla. İşlerinin keyfiyetini ve müddetlerini Kırım musulmanlarının dini idaresi nizaret etti. Технадзор как со стороны республики, так и со стороны духовного управления, техзаказ наш каждый день постоянно находится на объекте, контролирует, и мы совместно решаем все возникающие вопросы. Поэтому, иншаллах, надеемся, что в те сроки, которые были озвучены, вот в 2019 году уже мечеть будет открыта для всех желающих. Yani dini kompleks esas meselelerden birini çizecek. Büyük bayram günleri toplangan musulmanlar şimdi çalışkan camilerge sığmay. Yani kurulgan Cuma camide birden 6000 insan namaz kılıp olacak. Öz ibadetlerini olar hatta azbarda geçirebilecekler. Kırım nefti traderlerini benzinge fiyatlar yüksek olğanı için cezalacaklar. 5 büyük şirket 129 milyon ruble para cezasını tölecek. Federal antimonopol hizmet bu şirketler arasında anlaşma olğanını isbatladılar. Mezkur hizmet nezaret geçirgende 2015 senesi iyul ayında olğan vaziyet şübe doğurdu. 9-95 benzinge ve dizel yakarlıkka fiyatlar birden bir kumuşke arttı. Emde yakarlık getirgenler çeşit edi. Провели проверку, посмотрели все затраты. Действительно поняли, что поднятие цены на рубль ровно в один день не обосновано. Поняли, что это признаки сговора. Возбудили еще и административное производство, рассчитали сумму штрафа, общая там сумма составила 129 миллионов. Маршруткаларына қувып етмек Ахмеджитте жемиет нақлияны тешкері башладылар. Базен тәртіпні бозғанларны башта тұтмақ керек. Бозылывлар ве жеза ақында Султания Ситакаева тариф етежек. Bu kadrlar Голливуд боевикке лайық. Amma polis xadimleri yağmacılarını degildi, addi Ahmedcit marşrutkanı kuvalaylar. Aydavcı yol hareketi kaydelerine bozdu ve tayinlengen marşruttan çıkıp gitti. Часто вы правила дорожного движения нарушаете, передвигаясь по городу с пассажирами? Ну, когда бывает, приходится. А что вас заставляет это делать? Да потому что время. Потому что вот эти пробки
приходится и обходить, и обгонять. Бақов девамында кенеде бозувлар, автобуста 2 трафарет, бушы есе тек бір дәне олмалы. Салон ве отырғычылар кірлі, керекли весеқалар да yok, айдавжы елжыларға билетлеріні бермей. В настоящий момент с водителем проводится беседа с соответствующими органами, да, на предмет того и на наличие соответствующих документов и оснований, по которым осуществляется перевозка пассажиров. Айдавжыға мемури протокол, вересми ташыйжыға тенбиелеп, ел әрекеті қайделеріні бозған инсан есе баяғы пара жазасыны төлейджек. И мы будем продолжать эту работу в части наведения порядка, в первую очередь, с тем, чтобы перевозчики соблюдали те требования, которые необходимы для того, чтобы наши жители ездили, соответственно, в автобусах, которые отвечают требованиям безопасности. Бозувлар için tek айдавжы дегілді ташыйжы шirketті жевап бережек. Да, бір сефер бойле тенбиелеп олса муесесінен аңлашма бозулajak. Султания Истакаева, Миллет için. Москвада Коинс 2017 капык паралар сергісінде ве халқара конференцияда бірінші сефер Қырым мевзусы иле бағлы паралар тақдым етілді. РНКБ банкы Девлет Дума мебусы Руслан Бальбекнің иштирагы иле қиметлі капык параларына тақдым етті. Оларды қатқан Наил олына ве белі инсанларға бағышлана. Айшы Шулакова мевзуны девам ете. Энді чоқ милетли ве чоқ конфессиялы Қырым келечек девірлерді капик параларда акс олунажақ. Алтын ве кумышке қимет кескенлері чон бұ пек уникаль бір шейдір. Ер бір капик паранын милли валютада эквиваленті бар. Энді бүгін бұтын дүния нумизматлары өз коллекцияларыны бұ параларнен толдырмаға авеслер. Лейха өзгін олғаны үшін бұ параларының нұсқасы чоқ дегал. Мы хотим, чтобы каждая эта монета с каждым годом становилась ценнее, дороже, памятнее и оставляла свою ценность у тех, кто ее приобретает. Ярымадамыздың тарихында бірінші сефер мұсылман ибадетханелері капик параларда нумайыш етілген. Бұл серия зынжырлы медреседен, 4 эски жамилерден ве құрылайатқан жума жемісінден ибарет. Девлет Дума мебусы Руслан Бальбекнің фікіріне көре, бұл тек тарихи хатыраға итибар көстеріп дегілді, бүтін конфессияларға урмет білдіру вăдыр. Лейха медени объектлер сақлануы үшін де файдалы. Эскизы каждой монеты разрабатывались с учетом интересов каждой конфессии. И в данном случае банк РНКБ проявил мудрость, и каждый из религиозных духовных лидеров участвовал в разработке всех эскизных проектов. Капик паралар арасында эм Қырымның православ имаячысы Святой Лука, эм Улу Қырым татар мутификірі Исмаил Гаспринский, бұндан ғайры Караимки насасы Кичике Иерусалим бар. Исмаил Гаспринскийге бағышланған монета кумуштен ве сечілген алтындан япылған. Оның нұсқасы бірбинні тешкілиатының эте. Так выглядит мобильное приложение, в котором можно заказать любую понравившуюся вам монету, не выходя из дома, оформить заказ и выкупить в любом удобном для вас отделении банка. Лейхаға да чоқ Қырым мемар абеделері ве жемат эрбаплары қошулажақ. Янықлар ве хаберлеріні истегенлер РНКБ банкының ресми сайтында тапа білесіңіз. Айша Шулакова, Иван Евдокимов, Миллет үшін. Қырымда көзде әжіле арби қызметке 2000-ге яқын инсан чағырылажақ. Олардан 500-і қытаға йоланылажақ. Қызмет Подмосковьеде ве Ростов-на-Дону шәрінің меркези арби округында кечежек. Бұақта бүгін Ақмежитте кечкен матбуат конференцияда хабар етілді. Егітлерінің ноябрінің ортасынан декабрінің ортасына қадар белгіленген ерлерге йолайжақлар. Көсененің барында енді 20 инсан қытаға қызметке кетті. Контракт бойынша қызмет еткен арбилерінің сайысы да арта. 2016 сенесі көзде 154 бин егіт қызметке чағырылса, бұл сене 132 бин инсан чағырылажақ. Мы имеем наряды, все. Это люди будут служить и воздушно-десантные войска, и воздушно-космические силы, вот, и войска Росгвардии. Будут они туда отправляться самолетами военно-транспортной авиации. Қарадеңізде оқuvlar башланды. Қарадеңіз флотының 30 гемесі су асты қайықлар 20 зеде учув аппаратлары деңізге чықтылар. Олар арби азырлық амел кечірлігінің вазифелеріні бежережеклер. Бір қач күн девамында гемелерінің экипажлары чеші тақымлар тізіп, оқuvlar кечірежеклер. Бұл сене кринички кою қыздырып мевсіміне же газ илетемін әтлежек юзлер же сәкенлер қышнысы жақта кечірежеклер газ yolының ерлештірлігіні ноябрь айының соңына же екінленмеге планлаштыралар. Тәфсилатлар иленне беті келев қамызда.
Кринички көйіндекі газ мәселесі Қырым сәкенлері үшін чоқтан белли. Ниайет бұл вазиет сонуна етмекте. Сәкенлер газ ағлары ерлештіріліп бітмесіні сабырсызлықнен беклейлер. Крымгаз пришел, сейчас заново трубы пролаживает нам. И мы надеемся, что газ будет в ноябре месяце к отопительному сезону, как нам обещает. Все работают люди, молодцы, все хорошо. Iki hafta evvelsi Koyni Cumhuriyet yolbaşçısı ziyaret etip bu meseleni şahsi nazaretine aldı. Yerli sakinler bildirirler ki bu ziyaretten son mesele tezce çizilip başladı. Gaz ile teminatuf merkezlerinin yerleştirilimi boyunca işlerinde yükünlendi. Kızdıruf mevsimine kadar koyda borular da koyulacak. Son ise gaz evlerge kirsetilecek. Задача стоит такая, чтобы к началу отопительного сезона постараться дать людям газ в дома. Sakinler endi birkaç sefer aldatıngan ediler. Olarga gaz geçirmege vade ete ediler ama para algan ve yalancılar birden joyla ediler. Sonki yalancılarının intiluvları muvaffakiyetsiz yekünlendi. Toprağa ince borular kömüldü. İşler geçirilmesi için licenziyalar ise aslı da yok idi. Мы копеечкой складывая эту пенсию, провели газ. А в итоге вот так вот 7 февраля отключили нам газ. Уже о себе не говорю, и ребенок лежит вот у меня, 2-летний ребенок. То, что мы без дров, без угля. Ну, уголь можно было еще купить, а дрова ведь невозможно было купить. Çok yıllar devamında insanlar ilkide sinip olacaklar. Endi geceleri turup sobağa odun kömür taşlamağa gerek olmayacak. Enver Ablazis, Иван Евдокимов, телеканал Millet. Штормовой курорт kasabasының сәкенлері қанунсыз чөпліклер обаларына шикайет етелер. Оны ерлі кой хожалық хадимлері тешкіл еттілер. София Шукурова бұл вазиетна угренді. Это реально беспредел. В километре от моря как можно допустить такую свалку? Пластик ятақлар, хурыжылық қалымталары ве турмуш чөпліклер. Қанунсыз чөплік обасы курорт сайылған Қардби көнде бірқаш айдывамында пейда олды. Темізлев бинанын территориясы шымды чөплік обасыны қатырлай. Регулярно поджигают с периодичностью, это может быть раз в месяц. Пламя стоит очень высоко. Ерлі сәкенлер білдіргеніне көре бұл территорияға чөплікну коммуналь қызмет хазимлері өзлері кетірелер. Чөпліклерні чықармақ еріне чөплік тамам бұл ерде яқыла. Бұл ерден мескен евлерге же есе 1 километрден аз қала. К понедельнику мусора, который был вами зафиксирован, не будет. Техника работает, мусор вывозится. Кой мерkezinde yerleşken bakılmağın evde ket-kete çöplük obasına çevirili. Bina tevhid etilgenedi ve şimdi boş dura. Evvel musafirhane olgan binada şimdi evsiz insanlar ömür geçiriyorlar. Опасаемся, что с наступлением зимы здесь могут любые люди проникать, жить, жарить картошку, там полить костры, греться. Я не знаю, что делать. Тем более, что это здание имеет смежную систему водоотведения с нашей системой жилой части дома. Sakinler yerli hakimiyet hem çöplük hem de bakılmağın ev boyunca defalarca müracaat etken edilir. Cevap olarak tek yazmalar. Koy memuriyetinin başı şimdi tatilde buluna. Давайте начнем с того, что по какому сигналу, по какой заявке, по какой информации проехали. Пожалуйста, по Скребышевой Абраменко. Вы с ними пообщайтесь, они вам ответят все. Meselelerinin çözülüvünü beklemege yerli sakinler endi bezdiler. Olar endi prokuratura ve ekologiya nazirligine müracaat ettiler. Olar tek bir şey, koy temiz olmasını isteyler. Sofiya Şukurova, Edem İsmailov, Millet üçün. Кезлевде uzak kosmik bağ merkezi yanı donatmalar ile temin etildi. Bu yerden ilkide kosmoska signal yollanılgan edi. Endi onun yardımı ile Güneş sistemasının bir noktasında kosmik aparatlarını idare etmek mümkün. RT-70 радиотелескопынан зеркало деген шайым. Буюк чанақның ичкі қысмы. Буюклігіне көре бұл футбол мейданын ярысы қадар. Более көлемлер себебінден бұл тертибатның сигналы 5 миллиард километрлік месафыны кече біле. В данном радиотелескопе воплощены все возможные перспективы использования данного радиотелескопа. Поэтому было заложено сразу все функции, то, что она передающая, приемная,
полноповоротный. Кезлевде аман-аман ярым асыр эвелсі құрылған комплексінің эвелкі кібі тенлері йоқ. Оның ярдымынен күнеш системасының бір ноқтасында космик аппаратларыны идаре етмек мүмкін. Тамам шу ерден бір заманлары инсанын бірінші космосқа учавыны идаре еткен еділер. Уникальность его заключается в том, что географическая точка положения этого центра находится в месте, где наибольшее количество солнечных дней в году. Это позволяет проводить необходимые измерения. Бүгін семада Юс Руселі космик аппаратны саймақ мүмкін. Әскірген ве қаба олған совет донатмаларны земаневи системаларға авуштырдылар. Бұда да мисал үшін Қырым үстінде ұчқан арби метеорологик ве илми спутниклер ақта малюмат алына ве угренілі. Бір саниеде малюмат угренілуі бойынша миллионларча операциялар бежірілі. Черными точками обозначены космические аппараты системы ГЛОНАСС, которые в настоящий момент находятся над местом расположения нашей воинской части. Красными точками обозначены космические аппараты, с которыми проводятся работы, исследования. Кезлевден әнді земінге яқын орта ве атты ұзақ космостаки спутниклерні идаре етмек мүмкін. Бұнен тек арбийлер құланмайлар, мұнда әмде Русия әлімлері чалышалар. Комплекс донатолуы әнді қаратты шықлер огренулуынде ве земин астероидлерінден қорчалынуы бойынша халқара программада иштирак етті. Лилия Виджат, Миллет үшін. Қызылташ футбол тақымы үшін ең актуаль меселелеріні Васиет шурасында музакире еттілер. Бұл шураның рейсі Руслан Балбек ола. Қырым футбол бірлігі премьер-лига чемпионатының бірінші дайресі екінленген сон футбол тақымы мұзбет нәтижелеріні көстерді. Ве емінлік или профессиональ спорт севиесіне шықмақта. Бүгінгі күнде Васиет шурасы Қызылташ футбол клубының кележек семерелі іші или бағлы олған әпсі меселелеріні чезе. Попечительский совет, конечно же, обеспечивает все необходимые условия для продвижения данной футбольной команды в рамках Крымского футбольного союза. Команда радует своими успехами. Я считаю, что очень действенные люди собрались в этом попечительском совете. И очень приятно, что любой вопрос и любая просьба о помощи в тех или иных вопросах решаются моментально, сразу. Бүгін Қызылташ тақымы истиқрар ве емінлік или ярышлаша, ама чемпионат тақырымыларының дестегіне ве файлігіне мұқтач. Наша команда возродилась, она новая команда. И если не будет поддержки у населения Крыма, у крымских татар этой команде, то, я думаю, результаты мы не получим. Поэтому я призываю всех своих соотечественников, крымчан. Это крымская команда, команда нашего полуострова, команда перспективная, где очень серьезные игроки сейчас играют. Мы должны помочь ей. Люк Бессон фильмлерінің йылдызы Франкистан актері Самина Сариев милли телеканалына зерет етмеге ве Қырым татар қоқылы қавесін ішмеге вады етті. Бұ ақта о Ахмежитте кечкен матбуат конференция девамында білдірді. Қырымда болынған вақытта актер Ярмаданы о қадар бегенді ки, Насаримында айлесі иле қайтмаға ве фильм чықармаға вады етті. В следующий раз вас ждать на телеканале Миллет, потому что именно у нас мы можем сварить вам самый вкусный кофе. Вы обещаете, что вы придете? Tu promets de revenir? Qu'elle nous donne une carte et on revient vers elle. Moi, je vais être facilement un mois à Moscou. Donc pourquoi pas? On ne sait pas. On va voir comment c'est l'emploi du temps. Ваше приглашение и обязательно ми вернусь. Окей, могу я обнять Сами и вас? Простите? Могу я обнять? А сейчас? Yes. Давайте, пожалуйста. Окей. Шымділік бұл әпсі мәлімат саат 21:30-да есе кележе хаберлер информацион программасыны Нариман Тарсиновайле қачырманыз. Евлеріңізге ердайым әй хаберлер келсін, көршімен күзіре сағылықнен қалыңыз.